je štek, sam samo vidio onako propis, svega bio u tim šlaganovim. Vidio sam, znaš kako sam vidio još? Ovoga. Jebalo tvoje majke. Kak se zvao jebe mu, što je držao dole pored mosta, on je Kikana, brat. Jačo Biganović jebao majko, on je isto bio u vojnoj policiji. Jesi vidio Pipi? Ali nema šta reći, ljudi izgleda. Ali ti kad šta zarade misli za rog mafije. Pa mafija sa mnom vratinje. Kaže mafija. Da. Kaže mafija. Ko si ga? Ko ne došao? Ko je on do sad došao, ne znam. Slušaj ovo, znači, kad sam ja razmijenjen, taj dan, znači razmjena bila 9 za 9, živi, znaš. I rekla, nema uz bijelu liniju, nema nagli pokreta. Ideš u liniji, jedan po jedan, jedan za drugim. I ništa, mi spustili svi glave, kad ide mafija, ludak, zadnji u onom redu, Bog te, kad je vidio krenuo skakat, Bog ti je krenuo ovako mahate, ja se mislim, jeboli ti svoju majku, ludu, hoće nas vraća razbine, hoće nas vraća razbine. Kuraš, Krenuo skakat, Bog te jebol, mene pozdravlja, Bog te jebol. Možda je on baš, čekaj, on je išao tamo ti vamo. Pa da! Možda je baš on bio taj igrač da ti vratiš, razumiješ? Ja spustio glavu, jebo ti, rekao svoju mater, ludu. Zato i vaše, jebo. Rekla, nema nagli pokreta, jedan za drugim, znaš, uz bijelu liniju, a ludak skače. To razbira kod me film, ono most, djevečki most. Jebo te, rekao, ludaka, Bog te, jebo. Mi možemo pričati ovakvim stvarima kroz snijeg. Ludica, Gdje ste mafu da dobu? Od tamo jebi ga tu. Nije spasao. A u vedru tvoju? Da, u vedru. Znaš da on nije išao na ratište. Tad i pokupi sve i dao papu. Jel pio sa nama On dole? nosio naopak papu. Ne znam ni nos. Jel pio sa nama cijelu noć, pa ga predali ujutru? Napili ga ujutru ga predali. Je li on fulao po Bihaću? Jesi vidio visokim od tih ljudi? Nije on. Sećija je nosio. Čuo sam se sa njom ovako, nije ono što baš vidio, znaš, reci buraz. Da, on je kuba. Ne može ba. Šmit, Zoki. Zoki ovaj. Šta to šmiga? Zoran. Naranđić. Rokvić. A Zoka Rokvić. Rokvić, znam. On, o tom trebao svjetiti ga. Zoka je bio je... Ode vamo. Dođi. Došao čovjek u Petrovac. Dovedu auto, uzeo iz Engleske, čovjek je vola na desnoj strani. To živa ista bila. I zaustavi policija. Znam kako se zove, Ilija Kovačić se zove policajac, to živa ista, to ognjen moj zna. I zaustavi on njih. Prođe on na lijevu stranu. Strani suza. Inače je vola nije bio kručko. Sunce tebe. I to se ti jebo vraću. Pa ti vidi vraću. Njemu pastu ruke, stari, pa da kažu nešto. Tako je reče, volan gdje je bio. Aj, dosta zebancije i moći reče, volan gdje je bio. Kako ti napko tam na onu lijevu stranu? Jebi mater, navikneš kako moraš, jebi mater, od naopaki. Jebo mater, kada ću morat prebakivati, kaže volan. U hrvatskom standardu. Kaže uvijek moram i od suzača, Bog ti ovo, ne usikaj kamion kada obilaziš neko veći autobus, nemaš pregledaš. Živjat skroz maltene na traku da mogu proći. I ne znam, mislim poslije da ga je prodao. Da se daje. Od ove naše kolekcije srađene na desnoj strani. Inač ti, znaš šta, uvezu ljudi pa prebacuju, šta ja znam, plate, ne znam koliko, pa prebacuju volan. Nije, više. Da, zavisi koja auto. Ima na YouTube snimak s policijske kamere. Policijska kamera na autu, policijskom stoji i sad auto ide nekim švjera, ali ide jedno 20 na sat, ne ide brzo. I sad njih dvojca kao da ga zustavi. I lik sam u autu, polako prolazi pred morijaša i jedno 10 metara ode i parkira se. I sad kamera ga snima, on sa mjesta vozača, baulja, prelazi, a ovaj polako njem policajac prilazi, on baulja i sada na mjesto suvozača. To garant Srbiji. I dolazi policajac kao isto tu,
vozač koliko nisam ja vozio. Znaš koliko je ono naš ubijeno, kao takav zajebuj. Ustaše konja tek ti pusta iz kola. Nema zapo. Koji polako kuća. I ovo silazi iz kola, jedva stoji na nogama, kad njema je motorije kaj skrio, šta kao nisam. A drži se, jedva država. A ko je znao napoviš? Ko će vrati kuća? Čekaj, ko je stao na razlike, stao Ko je dalje? Ali hoću. Rekao, mater svoju, rekao, baba, evo ključ, kaže, čekam, Sad srećak. kraj godine, ako prođe njegov bicikl, ako ne prođe, A sad kaj ja to nije bicikl bacam, prodajem, ne znam šta će. Ma ja, bicikl, a bicikl buraz, znaš kad ono guvernala skroz okrenuta točak, znaš, nije uopšte, da, nije ništa, pedale stoje mimo bicikla u tom melonu. I mi sačkamo ono njega, smontira pedale, to je ono pol sata trajalo dok on to sve dotjerao da mu može to voziti. I mi nizbrdo dole znaju gdje je garaže, dole, ti znaš. I niz garaže, i sad oko tih garaža imaju dva puta kod se mi spuštamo. A dole ideš ispod, tu ljudi izlaze iz garaža, ono, parkiraju auta. I oni po toj sredini, ali to je najveća nizbrca, znaš. I oni čovjek je izlazio nekim autom iz garaže, lagano na rikverc. A on sam digao ruke i noge, buraz, on se u auto zabio, on je pukao auto, preletio auto, podarao čelo, laktove, koljena, sar se on zgulio, čovječe, biciklo, ono, prednji točak skoro se skrenuo. Čovjek izašao, jebe, grebe, gleda šta je naš, no prepuo se, a mi prošli smo dole i čekamo ga da on izađe od ozdu, sad, došli u sredinu. Oca upisao neki papir, kao da ga nađe za auto, došli da naći, ono kao. I sad on ne može gurat biciklu, razumiješ, ne može točak okretati prednji, to se sabio točak. I ja sad mi njemu pomognemo, naš, ono, on pridigo jedniček, ono, prednji onaj točak digo, a mi guramo polako, da pomažemo da dođemo do kuće njegovi. I mi došli kore pred kući, baba izlazi. Stojan kad dođe s posla. Mi tu je bio stvarno pesna. Ko u stubu da? I ono, znaš, otvori, i nešto on otvori vrata, ja otvorio vrata, on zalego tamo za onaj put. On stiže skladno, onaj šljep, 50 trojke, i puca on vike. Ja viče, to Bože, jebi majku, mislim, jebi majku. A sad sve smo treba vidi. Ubi buraz, ubi. Snoća, kolega moj, kume. A i on, Kinja. Kolega 14 godina, naš, počeo pušti, znaš, A ne deni, samo stavacava. Čaure. Sve, i kobaste ovako. Ajde, vapi, ali kobaste. Opšio. Uzi, ono, gledaj, razpočeo dike, ko ti mi slop. Ulazi baba u sobu, sakri cigaru. Evo te Tito, dragi. Cigaru. Joj, baba. Ajde, da će ga za cigaru zatrati. Ali usno, buda, kako god kutlač stari, ono slavno. Ne možeš ono prvrti samo zapiti. Ovako žika. Ko usno, Evo ti kako on pravi, kako on pravi. Oho, malo studijeni malo. Mora malo znaš, leđa. Inače, kako kažu stari naši, pumete preko leđa, pumete. Stara kuća neka, razumiješ? Ja dođem, znaš koliko je to vlage,
kaže, to je slaba i to se švijet po šviću. Ja sačkam tu, vidite novi, ja hoćete onu pur dolaši novi. I sad, baba od ozgo uvijek štapom, znaš, tuče. Kaže šobi, bačo je majku sada i babi, ti mačem. Od ovom gore, nema njega, 15-20 minuta vraćaju. Jesi jebo, maj? Izdao sam 10 mara. Na video rekordir snimio onaj vijest. Skopčat da može raditi TV u Sjelcu, ne znam ja nešto. Tako i komšini da gledaju onaj... Da. Mali portal TV-ova na portalu. A on njima pusti, jedan ti isti vijest pustu 7 dana, buraj. Znači, to je živa istina. Ustaše, mamu, uvijek isto mamo im jebe, gledaj go. Niko nije skontao da je iste vijesti. U suštini jesu bile uvijek iste vijesti. Marin Kučur je onaj bio. Da, Marin Kučur. Risto Đogo. Risto Đogo, da je. I njega su ubili. Da, on je bio ono dole na jezeru. Više ga hoćeš predače ono da... Na gradni, jel? A nije pojeo ga mrak, i to demokratski mrak. Skendi ga je ubio. Pa da sam predače, vas nešto, Viko Filđan, ovo... Popravo nogi u lavoru. Kao, mamak, pa što radiš, kao, što da radim, kao, ovo je... Kao demokracija. Amere, pobij vlahe. Dobro, to plaća. Ko pojećete mrak, kako je mrak, demokracija, kao demokratski mrak. A ono špici je. Demokratski mrak. Falim, kako rekao, falim brašna. Da ne, nemam brašna, nemam ulja, nemam šta nemam. I ušli sad, jednu kuću ne mogu da otvori, znaš, nikako. A čuje se ima neko unutra. I baba neka čuje. Baba, otvori vrata, ako ne otvoriš, jebaću ti majku, zaklećemo te ovako, onako, evo ono. Nešto, baba, ono, smije se. Čuješ, bako, šta ti govorim, on otvori vrata, on ima nas 40, razvalit ćemo kuću, dićemo, tupćemo te, gorije ti ako nam ne otvoriš, mučit ćemo te. One touch lock! Sve isti dan. Rođen u Australiji, jebi ga. Više Hrvata do ovog rata. Ovaj put sam danas skuo, nisam sjeo. Utaškan, gdje ošao dole. Sad kako je ovaj zadnji rat bio, ovaj zadnji građanski rat, sad je više Srba. Sad me nekada puno za nju. Možete jedan strablo. Mirko, Slavko, Prle, Tihi, ne znam, pobiše... Hvala! Ubiše puno. Zvate Živinić najviše pobio Švaba. Slušaj, Niko nije Švaba pobio ko Batu Živinić. Ja čuo da je Panka, znači povudi. Ja sad ću to reći koji je zadnji Hitlerov riječ. Zadnji Hitlerov riječ. Uzma Luira, tiru, kakav riječ? Uzme ono pa i sjeći. Ubijte Batu. Na centimetar. Živinića. Jebo ti koliko njega u Kini voli. U Japanu. Kina isto. Kini pivo, Valter se zove. Ima pivo u Kini, Valter. Što se tako zapalo? A gledam ja na snimlju Buljak, Beogradskog pijacu, sad snimlju Cigiša nekog. I sad pita njega na spiketka, znaš, RTS-ova. Da li vam ovi Kinezi kao što dolazi, da li vam on kvari posao, kako sa njima se borite s cijenama, ovako cigu? Da se ja pitam, da sam ja predsjednik, da sam ja neko nešto u ovoj državi, ja bi uzeo 5 autobusi, u stvari 10 autobusi i sve Kineze potrpao i vratio u Japan, odakle svi došli. I kaži, a karate je zabraniti na Buljak. A karate da zabranimo da Buljak. Ubiše i da. Na kontaškoj pijaci. Pobog se Romalni. Karate da Buljak. Sad jedan izjavio, ja bi vratio u Japan, da ste došli, ovako mnogo... Februar. Pa kaže, gospođe, znam, kaže 8. mart. Da. Znate, to je 14. februar, kaže, znam, 8. mart. Kaži kako da neka, to je 8. mart. Pito te jebo, dragi, tu, ja sam danas po stolu bio. Po stolu. Bože, jebo, A šta Dragana Mirković najviše voli piti?
Kaže, Dragana Milović, najviše voli sok od džusa. Najviše voli sok od džusa i ima osjećaj za feeling. Kako nećeš jebo, ajde ne stati jednom pivo, sad pali. Ajde, uzite ovaj instrument malo, ajde, sviram. Biće dobro ako zapamtimo po neke kožne turbe, pičke materne. I on otišao i kao dolazi za dan, dva, tri, jel? A kao ti stara prodaji tu. A mi smo prostor do prostora. Pripadno štani. Da. I sad mušterije dolazi i sad ja sa njemu stvarno sam upoznao. Dobro, žena okej, radiš, fina, profesorica muzička, ono, i ona... Kaj za ovo? Što, žena dole, gledaj. Vidi, žena tuči. Ti uj. Ja, pa joj, žena, no znaš, probudila se žena. Zavisi ti lika. Evo, šta su žena bura? Jebote, mam ti glavu. Jako. Bravo, joj, te me pučano u plastiku, ja krenuo bježat. A ne upatila za onaj kajš na mantilu. Jednom fanglom, plastičnom, ne mogu ja pobjeći, ne mogu skinuti mantila, ne mogu ja pobjeći. U tom dolazi momo. Sad znaš zašto služi kajš. U tom dolazi momo. Kaj, jebe, vam sunce, šta vam je, on se prepao, vidi mene, crve samo dva tuče. Ova buba. A ne doći ti otrest, ono upravo. Voliš kontu da njega tuče pa ga raskrvaru. Ne djelom teške ozljede. Šta bi zove kad donese govno, buraz, postiš nulu. Tamo gdje je mašina za krompir, ona velika. Znaš, uvijek tamo smrdi od krompira. Nikad niko ne opere kako treba, i uvijek smrdi. I našao prvi bacio na stavio, baš sam govno, znaš, lice trko, ne? Urola. I sad, skupo sam mi svi otpiram kao kada on vlači, man ti. Ja sam rekao, jebe vam sunce! 40 godina radimo, nisam doživio pred penziju! Mi svi bo, koliko je ogromno dom u Osijek, što je tu, vlada se stala svi bo. Mi tamo, što je bilo? Kao, teo, mi ono svi kao, ono govno bilo. Bilo, znaš, ono svi, znaš, ko nije životinje koji sviru? Jel, stvarno, Stavca konobarca, danas, nafrkana. Šta je bilo, šta si sakupio tako ranio novost, mat frka, treba 50 ljudi. 14. februar, jel? 14. februar. Kad je Zoka, ti si zaključala restoran, šta je ovo? A šta je to? Dođi vama na došla, šta? Zacrni se, pa nisam ja. I ovako dođe čovjek. Sunce ti je bilo, ko pravo? Uj, uvijek smrdi! Da smo skontali da je zebancija. I uvijek ste taj film bilo. Porate, uvijek trebaš imati relej vodi, fonda, supi, pičke. Kada rekša spomni, ti, od tebe ništa ne treba, ti, da. I krijen čovjek nosite, imao neki kumpe čudne ženske. I buraz kako krijen nosite, samo viš noge. Tu, i onaj lonac na njega, i ona vrela voda buraz, spadaš u brkove odmah, ne ima odmah. Mi kuvar mora imati beneficirani staž, majke mi. Šta sam ja i Bože, berim u Trijemuš gore u Brkoviću. I ovak sad ja berim, nagio se ovako, berim kako Bože, Boga mi kao... Rekao, ne znam, buraz, jel berimo pravu travu, pičku, ja berim redom, ma kaj beri samo. Beri. Mala sala. A ljeti ne radi pa se otvori vrata. Grga, znaš šta ti je poruka na kameri? A vamo imaš kako bi treko s druge strane lacice sesca govnik tri. I prođe konobar, pokojni grašak. A nama gazda ne da da izvirimo. Znači, ko izviri 100 maraka plati odmah. Znači, gost ne smije biti kuvara. Kakva lojka, nema pojma. I prođe grašak. Ovo je namjerio. Ovo je mita. Ovo je prvi luda. Sve opet. Dadeska den. Ja kon tu grašak, konobar, kad gazda?
ovako glava njega. A on živčan. Kad po živčini radi vjera, buraz, žmirka ne vrati. Ja, kraskokni buraz, on za mnom, trči buraz. Ja, ko pecani, opet to, na drugi ulaz, on za mnom, stani! Nemoj! Vagil, znaš šta je govorio? Kaj stani samo da te ubijem. Kao, šta misliš da je došao Bog, da je došao Lazarević? Ma ja, buraz, ja kraskokni u WC, zaključavam se u WC, moram, volki, nije šta. Zaključio se ovaj sjeo, buraz. Onda ponovim da nije kupšao, nije dobre. Otvori! Neću! Otvori samo da te ubijem! Neću! Joj, buraz, prođem 5-6 minuta kad čuješ onaj Sale, onaj Zeljko, znaš mi? Da, nije. Znači, kad bi otvori, ja sam trebao cigara jedna. Kad daj, ono vratam, on tu ja, buraz, pušim. Poslije ja idem tamo, naravno, kad jebi kakav 100 maraka. Kako dobro. Plati. Kako sam privirio? Došao nešto radi, dođe kuvar Đoko iz kuhnje, dođe njemu kaže šta buraz, ba ubio me nožom, ubio me buraz da mi stigu. Još masku imao ovaj. Ajde, maska je. Ne muda pod bubrega prodao. Bijele bubrige. Ne da se pije na poslu, nema šta radi, ti crka. A ako bio čup jedan glineni, onaj za svadbarsku noć, mi ga stavili za pecane, nije tad radio i sam tu. I kako konobar naiđe, znaš, ti njima 2 ražnjića, on te pije, ovo, znaš kako kompenzacija rabi. Ako nije toga, onda ima vina za kola. Znaš da ja ovako... Ruma. I onaj, kako se zove, amaretto za kolače. I sad... Vidim ja, ti sad baš sladak bio. I sad ima ovako u frižderu, pecan, tu stoji hrana, kad se neko naruči, vodiš na rošti. I dolazi Dragan, ja i Peđe pecanje, pušim cigaru, on dolazi mi on ugat. Eto, man si ti malo slabije posao, radi ovaj frižder ovdje. Pa rekao, radi. Kada tu je čovjek buraz, amaretto za kolače u pecani, šta će tu? Ko je vodonio? Tu prazan buraz. A on moment ovako u mene, buraz, samo pao, buraz. Moment kao ono give me 5, kao pesma tabu, kad je on mene ugledao buraz. A ja sam šutio, samo ovako ugledao. A mrak samo te... Znači, priznala je ipak. Ona samo se vrijesnula, i sa stolce pala, gotovo. Ja polijevu vodu, počeo plakat. Ne znam, umirem žena pred očima. A nas dve sam tu, šta ću ja, nemam pojma. Niti je možeš dići nitko i kuda. Kakav dići, ko ti iz oka zajedno. Koliko si potrošio vode? Sad sam iz onoga šahta pojavio. Kakav sastanak? Nije bitno. Koliko je povjedljivo? Nije bitno je. Ovo je njegov stari Dobrice. I stari ode i nema starog, što to ne meca. Ne valja, aj nešto drugo, molim. Vide? Samo žicu. Čuk ima svoj Malo bolje, mekše. Ovo ćeš i kuli, ozore Čukija. Neponos mi baš muzicirao. Pol 500 metara. Sada i tvoje oči tako mnogo znače i kao kroz maglu ređaju se slike. Hej, mašino, pusti paru jače. Neke su žene pratile vojnike, pa sebe bi na poklon dao bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodove.
a sebe bi na poklon dao bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodolome. Sad je stvarno gotovo. Jer tebe je tu. Se pienilo i ti si se ljubila, mada nisi htjela to. Jedno srce gluho je za savjete, drugi su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svakog ko te nije voleo, ružan glas od tebi me je boleo. Jao mornar, dobro more, sanjao sam te, ali neku slavu dala se. Daj. Kao žena seljak iz žužle krao sam te, ali neku sušne godine. U drugome stanju Vjeta koku, maznu na panju, a osta koka u drugome stanju. Aj ti, bolon, jedna mogu. Vidio sam uči, ne mogu, nisam. Pa samo udara. A nisam. Odlično ti ide, nemoj da kvarima to Drage, svijet. najbolje ti uzeti Grga, gotovo.